Let's warm up. यो गेम त खतरा रमाइलो रहेछ त यार। ल अब अरु पनि गेमहरु डाउनलोड गरौँ न। ल यो गेम कस्तो रहेछ? ओहो मैले त किताब नछपाउ महिना भइसक्यो यार। आज पढ्नु पर्छ कि के हो? हैन आज म पढ्छु। कुन किताब पढौँ? विषय पढौँ के हो? कहाँबाट आवाज आउँछ यार? ल अब कतिबार पनि डिस्टर्ब हुँदैन। A company limited took over the flowing asset and at agreed purchase price of rupees 1,16,000 building rupees 50,000 sunrise hectare. ओहो कस्तो पिसा पो छ यार। हैन एकछिन च्याप्छु बरु एकछिनमा जाउँला टोयलेट। बरु पढ्छु एकछिन। Limited took over the flowing asset of Bandhana Company Limited at and journal entries for first and final call. यहाँ कस्तो पिसा आउँछ यार। एकछिन पढ्न दिँदैन। यार ढोका लाउनै बिर्सेछु। Dhaulagiri Limited Readymade 1,015% डिबेन्चर। यो डिबेन्चर के रहेछ? फेरि मसँग डिक्सनरी पनि छैन। Come on. नाइ यार म त मोबाइल त छुँदैन। होस् बरु नबुझेको वर्डहरु पेन्सिलले अन्डरलाइन गर्छु। बरु पछि मोबाइलमा सर्च गरौँला। Visit website of any public limited company which has recently debenture issue to public and prepare or project report on the basis of the following. कसो कल आएछ? Rupees 5 lakh at a premium of 10%. This debenture were redeemed after 5 years with. Oh shit, बत्ती पो गयो यार। को पर्छ अब? Sorry, it's DJ.